smo svirali u Bumu, čini mi se, je li tako? Bum, da. U Bumu, a to je bilo skoro pred godinu dana. Pred 2 mjeseca smo svirali u Bumu, zadnji put u Istri. Evo ih blizanci. I bilo je super, bit će ovdje štala večeras. Zadnji put Pazinu nekako smo malo mi isfailali i to nije bilo baš ljudi, ali nadam se da će biti večeras zakon. Bilo je zadnji put 20 ljudi ovdje kad smo svirali. I večeras je podrška iz Buzeta, posljednji bunker, tako da će biti zakon. Da, vlav. Znači, htio sam samo spomenuti čisto javno, ako ljudi ovo tu budu vidjeli, da ona zajebancija na Facebooku koja je bila oko našeg raspada. Problem je u tome što mi na poslu rade ja i Luka, novi član. Molim te, baci kadar na Luku, novog člana. Evo ga. I mi skupa radimo u shopu i fora je u tome da kad ostaneš logiran na Facebooku ili na mailu, onda se šalju mailovi, onda je totalna ludnica. I kolegica koja s nama radi je napisala taj status, tako da nema razgovora o raspadu, tek smo krenuli ono. Mlađi nego ikada, osim njega. Promociju smo obavili prije nego je album izašao van i sad radimo drugu promociju. Tako da ćemo na svim mjestima svirati duplo. Zapravo je promocija novih pjesama počela pred oko 8 godina kad smo snimili zadnji. Tad smo počeli raditi te neke stvari, tako da... Prva pjesma nastala pred 8 godina. Da. Pred 8 godina, da. Samo je trebalo dugo da ih snimimo. A sad što više svirke i to, bilo je hladno, nije se moglo putovati, ali ćemo svirati sad, do ljeta i tako da... Ej! Koji nas prate, koji nas podržavaju toliko dugih godina i idemo, rock on je o tome. Hvala lijepa.